Molelo o fisitseng karolo ya sekolo, computer lab e nang le di-computer di le 40, kago e nang le dijo tsa bana le dibuka di shele. Batsadi ba batla go tsewa kgato e gagametseng. Ga o fisa sekolo wa re bana ba tsene ka sekolo ga ra itumela kore lano tshentse re maketse lano batsadi re tletse mo ga re itse gore bana ba tla sekolong gore ga batle kore ke ipotsa le motho o ne a fisa go ipotsa gore kore kwa leng teng ke ipotsa gore o nagana eng. Ga re tshepe gore go ya go pele dikolo di tlo kgona go kry-a di-security 24/7 batho ba ile gore ba tlo kgona go tlhokomela dikolo from now on, because dilo tse ile gore iphele diragala fo dikolong bana ba ka se nnisege at all. We are hoping gore kgang e tla rarabolwa re kgone go re thusa sekolo gore tsotlhe di tsamaye sentle and re tshepa gape le gore di-perpetrators di kry-iwe. Lefapha la Thuto mo North West la re dithuto di ne tsa tswelela sentle fela ka go se phaposi borutelo e sheleng. Dithuto di ntse di tsweletse mo sekolong mme go buima ka ntlha gore barutabana ga ba kgone go ka tlamela baithuti ka dipampiri ga di tlhokagala mo sekolong. Mme re dirisana le dikolo tse di mabapi go netefatsa gore re thusa sekolo se sa ramotse gore se tswelele pele ka dithuto mo letsatsing leno la gompieno. Lefapha la re go tlhatlhetswe kgetsi ya phiso. Itumeleng Khajane, SABC News, Luka mo North West.